Ti znaš da je Vuko Mladić, da se vi niste ni pitali ništa, ovoga je povukla da već imamo rješenje za elegant. Reci samo požuri. Vaša, evo ti ova vrata ti otvorimo kroz DPS da uđeš, ovdje. Ova druga vrata tu pa kroz naš klub. Ne mogu ni ja, nemam signala. Čekamo se da prođe. Nikad nisam bio tamo. Profesorka, molim vas, nema potrebe, vi kao neko akademsko kola. Da, ali ste isto dam akademskog kola, nema potrebe da provocirate na takav način. Ima pravo da kritikuje. Ali nema potrebe, nije to kritika. Glavno oružje proti DPS. Šta? Ti ćeš nam biti glavno oružje proti DPS. Kad ih ovako zaboli jedna tvoja riječ. Samo Onda možemo lako. A gdje god je stigao, suđe poginuo. I najvećeg srpskog pesnika je ubila Frajaka Reč.